Zadovoljno su napustili ova ekipa ring, ali krenula je već najava kategorije do 77 kg. Prvi prema ringu kreće Vladimir Prodanović iz Srbije, 24 su mu godine. Ima jednu borbu i jedan poraz u oči ovog Futuresa. Drugu borbu koju imao u karijeri ovdje je profesionalno je imao protiv Ivice Jakopovića i došao je do pobjede. Na taj način ušao u finale. Vladimir Prodanović iz Srbije. Koncentriran Prodanović prije ulaska u ring. And his opponent making his way to the red corner, representing Croatia, please welcome Saša Drobac. Saša Drobac iz Hrvatske, 20 godina, jedna pobjeda i jedan poraz. Njegov je omer bolji je bio od Dejana Gunjevića u polufinalu. Bio je pobjednik tih kvalifikacija za Futures. I stigao do finala. Može li do naslova pobjednika? Čeka svoj izlazak Saša Drobac prema ringu u Opatiji. Ponovo lijepo posjećen ovaj turnir u organizaciji FFC-a. Tijekom cijelog dana bilo je gledatelja, naravno više na ovom finalnom dijelu, na finalnim borbama. Saša Drobac. Vidimo u kutu njegovom Miru Jurca, trenera za stand-up u Croatian Combat Academy. Will consist of 2 rounds of 5 minutes MMA competition according to Pride rules in the welterweight division. Introducing once again, fighting out of the blue corner, representing Serbia, Vladimir Prodanović. And his opponent in the red corner, representing Croatia, Saša Drobac. Najavljeni su Vladimir Prodanović i Saša Drobac. Dobro. Sve je u redu i sve je spremno za ovo finale u kategoriji do 77 kg. Prva nam je borba prilično brzo završila, tamo negdje polovicom, onim gušenjem. Da vidimo što će nam ponuditi Drobac i Prodanović u ovom finalu. Dosta su oprezni oba dvojica, vidimo već skoro 15 sekundi, evo prvi udarac tek, iako u prazno. A veliki ulog, sigurno za obojicu. Upravo tako. Vidimo Drobca kako ima široki gard, široko mu noge stoje, vrlo vjerojatno je
da će brzo tražiti prelazak na parter, to jest borbu na podu. Pokušaj kružnog udarca s nogom, to jest iz okrta udarac. Inače tim udarcem borac pokušava pogoditi u jetru najčešće, jer može tako nanijeti najveću štetu. To je bilo tu negdje, ali nije bilo dovoljno snažno. Upravo tako. Traže gledatelji isto da se rasplamsa ovdje borba između Drobca i Prodanovića. Puno se mjerkaju, proučavaju. Male su rukavice tu, puno manje nego u kickbox pravilima, tako da može se razumjeti taj veliki oprez, jer dovoljan je jedan, čak i lakši udarac u bradu da borca pošalje na pod. Evo sad je to malo krenulo, tu je bio jedan dobar udarac Drobca. Tako je bio udarac koljenom, iako je iz druge strane sjeo kroše. I odlično još jednom koljenom Drobac, sjevaju ovi udarci, ovo će sudac prekinuti, da. Upravo tako. Kakav nokaut, kakva završnica Drobca. Teški udarci, zaista teški udarci su bili. Izuzetno teški. Izuzetno teški udarci, počelo je s onim koljenom i onda se to nastavilo. Došao je Drobac do pobjede. Lako se oporavlja ovdje Prodanović, ali nije mu nimalo lako sigurno. Vidjet ćemo to, evo. Težak nokaut za borca iz Srbije. Ovdje je bilo jedno, pa onda je tu primio udarac i srećom da je ovdje došao sudac da se to još nije zaustavilo. U pravi trenutak je reagirao. Ovaj udarac u bradu ga je poslao na pod, iako već i prije toga je bio uzdrman, to jest bio je već na rubu nokauta. Još jednom, kako je to završio Saša Drobac i došao do pobjede u finalu. Oporavio se i Prodanović u ovom trenutku. By knockout after 2 minutes and 30 seconds into round 1, representing Croatia, Saša Drobac! Evo nam pobjednika nakon Aleksandra Rakasa, sad Saša Drobac. Drugi pobjednik kad su u pitanju MMA borbe. I druga vrlo kratka borba što se tiče ovog MMA dijela. Da, vrlo kratka. Evo Orsat Zovko predaje Pehar pobjedniku.